cyangigibakwe yo kubona ikiganiro une petite fille ariko avuga kuri wewe anakwihaniza avuga nti ngo byamatera mubeshe ibintu byo nazamatse alors ndashaka rero wewe utwibwire ibigenda bimeze gute udusibe nzana neza est-ce que nivyo canke nivyo izankuru z'abamenyesha makuru umuntu yanyihanije ngira ngo aranamukunda parce que je sinavuze ko dukundana koyaryamanye ni ibintu byabaye mu biganiro rero mu kiganiro bagiye kuvuga nabivuze bafashe introduction abajournaliste je rero nta kintu nakimwe gukora muri kandi arabonye ko ikiganiro bavuze ngo ndakwihanije narabonye ko navuga ngo narapinga ndakwihanije ngo dramatiki dramatic n'umuntu ngira umutima ngira ibyo nibwira ngira umutima kunkunda jenyene Jesus oh yeah wayo genda ubwira inshuti zawe ko nzabana nawe genda ubwira inshuti zawe ko nzapfana nawe bwira umutima ngira ibyo nibwira ngira umutima kunkunda jenyene tugejejaho ugire muri music nuwahe muntu wose bakolabo nga mu gihugu cy'Uburundi mu bastar abukunda bise ndamukunda ariko sinomusaba kolabo je numva ko nyene oya ndamukunda ukuntu aririmba just Bonjour, bon après-midi, la famille de Malengo Media. J'espère que vous allez bien. C'est toujours Nyangu Chanteline, comme vous venez. Imbere ya kamera turi kumwe n'umwigeme mwiza cyane. J'espère que benshi bamuzi. Si ubwa mbere umwigeme ariko aza muri film n'umu actrice muri film ndundi akaba aje na cyane cyane muri entertainment. Uri umuntu udakunda gukurikirana imbuga ngurukanabumenyi ntibaze ko ari ubwa mbere mubonye. Reka tumuhe ikaze akidondore hanyuma ngenda baramusaba ikaze madame. Merci beaucoup. Izina nitwa KESSY Lili mu Burundi uri Murundi kazi eko and then nsigambe mazi iranga Nijambere ujye muri conférence ikora muri television non c'était pas ici hari hanze j'ai déménagé dada baravuga cyane ndabakunda imyenda gira n'imigisha bahita biraberewe cyane cyane thank you so much kusiga usa neza oya shome nenga cyangwa akantu kabaye kenshi akantu ko muri filime kabaye kenshi oya nyene ni ubuntu bw'Imana tugiriye ko Imana itugirira neza ubona nyene burije buranakeye kandi turushimira Imana kuko igihe duherukana muri conference kuri Nueva c'était pas comme ça c'était un peu umugabo ubu byarabaye too much no bakuvyibuha ni sawa umugabo wewe sinavuze kuvyibuha ego kuvyibuha wavyibushe n'ibindi agapo kabaye keza thank you so much naho ukuntu nyene ntera amashuko ntabwo nyandika ku gasitati muba ndaryohewe tuye n'isonse nawe nukurisha none gasha umuntu avuga ibihari kandi nibaze yuko ibyo ndiko ndavuga sije nyene ndiko ndabibona nawe ko batirara ko bibona bashaka kwandika muri commentaire vraiment she's beautiful la fait simple usageme nabivuze ni bwa buntu bw'Imana tubyuka tukabona burakeya yes KESSY kandi tangana ntana neza twashaka kumenya ko umuntu aba abonye ubwa mbere igano cyo ukoze parce que ibintu dukunda kuza KESSY tusanga abi comique sivyo ubwa mbere na mbere KESSY n'umuntu ki kwatamoza KESSY n'umuntu w'abantu akunda abantu akunda akazi ka sinema n'abantu benshi kandi umwatisi umuntu nkunda nyene akunda abantu bakunda KESSY ndashaka kubaza imbere ko mbaza ndashaka kubaza ati nuwahe mukino KESSY akunda gutahiye mukino kozi kuko hari ibintu ukunda kudukurikirana ugasanga umukino akunda gukina kera ukuze ugaca
akaba ari nyene ya mpano ica ibandanya. Okay, nakunda kuririmba and then no gukina film kandi nanabikunda kuririmba. Utaja mu gukina filme utanga kubona muri entertainment hari wasubira bikora ibyo so nyene ni hamwe kuri ikintu utaronka uca ngo tukicagiso nabwe n'abantu neza neza batangiye filme cyane 2016 urugendo rwo kwinjira muri filme rwagenze gute cyagenze gute bwo wisangire ucyari cyagimeze gute biragoye imva ari rya mbere urani uhura n'amasago menshi uhura n'ibintu byinshi bibangamira inama nyinshi urahura n'ibintu utari witeze kandi ko bino kugira ngo bikore bisaba kubandanya udacika intege icyo kintu kiba gikenewe. Ndibuka la première fois naho ndakora muri filme la première fois ndakubonye c'était kuri Nueva muri conference aho twari turi twese wari muri team novuga ya mwarimu mugabo ubu tukatubona twaci after yo ngaho twari tubona mu zindi filme zitandukanye kwa nandi bantu batandukanye kugira ngo uhure n'umuntu wa mbere agushira muri filme wumva ubifirinze ndi wati wow ahenda afite kuri ndoto yanje ukina filme zagenze gute urazi je nagiye muri team mura n'abayisiko bagiye no kugira kubona muri ntano ushaka kumena filme afite ngiye muri cinema narakoze mu filme yasohoka yambe ya kabiri kwa ndo mbere nagiye ukina mu nitwe w'isine ya ndebya kandi namushimira cyane nabyo ya kabiri rero cinema yari iryo mbere ngiye guhagarara ya kabiri y'ubwo kamera ariko ku bantu nyene mbona ni benshi donc ngiye kumadusitwara tumetwa evolve iyo filme no muntu yanshyizemo kutare cyane yati wewe kora yani ibintu byose bimeze neza nafite ukuboko rero narakoze ndakora gushika n'uyu munsi aho ndi nakimiye muri the tennis team nakinira muri the heroes kwa mwari mubona from the moment the muri management ya bafisamenti KESSY yahuye gute na Mr. Sammy ajemo gute ndabaje mwahuye gute kugira ngo mutange ku filme okay on numva kandi okay mwahuye gute mutazi ko wari umudebute kandi bivuge sivyo kuko Mr. Sammy kugira ngo uhure nawe ko umuntu amaze kugera ku rwego rushimishije hari abantu bibagora guhura nawe ngo wose c'est facile alors nshaka kumenya mwahuye gute kugira ngo mutange ku kwanza yari ni excellent okay chakabiri no matrice twakoranye acteur twakoranye dukuriye muri cinema ikinyoma wewe hamwe waje muri conference kure muri kinyoma turamenyana gushika rya mu cyagi ko byari bagoye abantu benshi guhura na Mr. Sammy cyagi jeni yarandenzeho ni zari byo kuna ko tunakuru kunyine kuna amasinema menshi nafite yari kumugaragara ko akunze ko twahura wa ukaje kuvuga yuko Mr. Sammy ari mu excellent naje amakuru ari mfise nafise yuko ari madame ni makuru nari mfise ikibazo bishangira ngaho watange gukina Mr. Sammy mwari pepfe mu rukundo canke mwari mu rukundo canke urukundo bwatanzwe mutange gukina film urukundo rwatanzwe bije film kinyoma ngo kiye gibiruka ko wari kwabiharira ngo ni musaza wawe ni byari bwawe wawe mwari kumunjananya like singene zarabaye tu singene umva yanini tukikundana nakundanye muri filme abari blague sio muri kwitora niho mwahuriye sivyo Omba twahuriye muri cinema mu turabonana inyuma ya kamera oui kuko turazi neza yuko ivyo mu acting imbere ya kamera n'umugore n'umugabo bashobora kwactinga ari aba enemy kandi inyuma ya kamera umugore n'umugabo of course yani Joe yari brother wanje muri cinema ariko mu bisanzwe ari boyfriend ikinangajije narinda iyo nkuna ndayifise mugabo wowe wavuga ngo no ntabiriho uyo hari ikintu babikeneye mugane gihe mwari muri mu rukundo wabihakana ari ibintu babikeneye nako majambo y'abantu sasa biragoye parce que ko twebwe turi industry rero umuntu ari muri industry biragoye ndavuga ngo
ngo turi mu rukundo ngo erererere n'ibyo cyo kandi byarangoye mama sinzi capable yo kuvuga ngo turi mu rukundo. hari ikiganiro nigeze kubona mbona ndashobora kuba mbona ibintu bimaze iminsi bivugwa sibyo mugabo jewe sinabonye itanguriro ry'ibyo bintu nagiye mbona gusa inkuru zitandukanye ku marezo sosiyo ku ma Facebook sinzi postinga mugabo cyambona iki cyangira ibakwe yo kubona ikiganiro une petite fille ariko avuga kuri wewe anakwihanitse avuga ntingo byamatera mubeshe ibintu bye na dramati alors ndashaka rero wewe utwibwire tibigende bimeze gute udusibe nzana neza est-ce que nivyo canke nivyo izankuru z'abamenyesha makuru umuntu yanyihanije ngira ngo aranamukunda parce que je sinavuze ko dukundana atanaryamanye ni ibintu byabaye mu biganiro rero mu kiganiro bagiye kuvuga nabivuze bafashe introduction y'abajournaliste je rero sindi ntayo nagima yo gukora muri kandi arabanye ko ikiganiro bavuze ngo ndakwihanije narabanye ko navuga ngo narakwiye ngo ndakwihanije ngo dramatiki y'ibyo mati n'umufana wiwe kintu umukobwa yavuze ati akwihanije ngo amubeshe ngo dramatiki umuntu yibashe unashobora ngo wewe ngo umukobwa nkawe ngo yogusaka mugirana guti niwe rero bajya ntazonzi uko we yavuze nti no kumubona ntibarabona na don yarifuza no kubona na dramatiki avyifuza wewe utavuze ko yifuza kubona na dramatiki niyo mpamvu domani umuntu avuga ibyo bintu ari capable yo gukora everything kugira ngo ahure na dramatiki rero je sio gahunda n'ifiti oya je navuze ko byabaye muri show ni n'amakonsequence aba mu filime na film rero cyafata bitfatanye rero uwo muntu yarabugutse uvuga mu byago gukora ibiganiro neza cyose nyine yes hariho Kessy abantu ntwadada nkamwe muri industry ntabwo ari muri filime gusa ni industry muri rusange ari umudada arimo akunda guha ibibazo bitandukanye kandi turabisangiye umukobwa uri muri industry turabisangiye hagiye dukunda guhura n'abatsi kuko bama batona imbere ya kamera bagaca batukifuza tugende kwifuza ko ntabwo ari urukundo wowe bamaze gushikira ukifuza n'abasore batandukanye kubera ko umaze kuja muri industry ibyo basha mbabarira umuntu wese aba atari muri industry n'uri muri industry baramusaba baramwifuza mugasi cyo kimwe batandukanye udurabi wewe abahungu bashaka kwandikira ku munsi kubera ko uri muri industry n'undi atari muri industry ntayo difference aya no gusaza se bito kudragwa kasi turadragwa mugabe yatandukanye man yatandukanye parce que ko dena amakamera tujuna n'abameshi bana ariko bitavuze ko twese umukobwa wese Fia wese teza gukora ni action imaze gushikira bifishe nyine muri ivyo kuko uri muri industry ikagutirimutse akabwira ati no ukituza n'impamvu nabigiye ikintu tumanze kunshikira ubukene narakenye umaze gukenera no naigwaze nakena basho bakena ukibura amera industry kiratuma nene noge nakora kandi kazi kureka member basaka bo urafise opportunity yo gukora ubunzi vuzi bwiza kandi bufasha kugwamera mero kandi bikunde parce que ni industry nikiyoga bwenge nibikunde ko higi bidashaka gukora nikiyoga bwenge si uri muri industry ntibisubire ko udashaka kuja mu zindi activity ugakora ego umusta ubuzima ndakora kenshi ubona nimufavoriza kugira ngo yidasubire ko gute utagufavoriza ubuzima buragayitse cyangwa oya basimba buri mwanya munini okay abo twebe filme ni igutwara umwanya munini cyane kandi yikunda cyane njyane ni namuzeya music umudada aririmba cyane n'imigo masinema nkongira nkaririmba mu kinasine ufite rero ndabikunda ni byabara muto cyane mu misezi nawe duhakona ifoto washize ahagaragara izo foto zavugije abantu benshi bavuga ati numva ntiyubaha koma ashobora kwifotoza ifoto yambaye uko wari wambaye igitenge n'agatoni donc wambaye n'ubushanga mu umurundi kaziba abarundi bakera barangwa n'iki rero ukene bagana bari gusaho
kera abarundi bagenda bari gusa bari tuni ketse umuntu akoze yashakana n'imbere none bisaba agashanga naho ugiye mu bwangu ugiye mu bwangu mu nda ubushanga ni imigenzo ni yuko nakomagira kuri wowe ubushanga busekura gute bufasha iki ku mukobwa kugabanyira no babisinda wowe ushobora nayo kandi bacandika bakanakigira rero ushobora bakuzugabanyira ngabo okay bufasha kugabanyira yashyize niyo mpamvu nambaye atakwambaye nuwe ucokamba kuzukambaye ibyo cyane prima iyo niyo federa mugabo tuzinima arico gituma wakambaye ugabanyinda agaca avuga ati okay ngwanyinda mugabo yari kuvyamba ntavyekana ntabyo expose imbere y'abantu waje gufata amafoto as you know David as twe tutawurora kandi je gukora ikintu mu byo bwanje bwihariye ngikundwa n'abantu mwaje sinzinzo zo gukora ikintu gatuma n'abantu bose yani umuntu agutahura wa muntu ayumva ko ibintu cyakora ku nyungu ya kizoso rero jewe imukana y'ufukura abafana abakorera cyane unaona hiyo foto hebu tunaona ndio mwana mwenye ariko hebu ndio unaangalia uzima kwa msaada wa mugabo avuga nti wishinze rezo sosiyo ashaka guta imico n'akaranga yego kuko rezo sosiyo ntabwo biri mu mico bona imico n'akaranga k'u Burundi ni ibintu dukunda namba ibitenge cyakara nibyo wana ça dépend n'ingene uvyambaye nice bazungu yego wambaye ibitenge mbwa dufase wavyambaye iyo modele yavuye hehe rero sisa zibazungu nyene yes yego abavyeyi bakwemera kubikora yiko uko zagiye habona baza publier partout abavyeyi babibonye ya nico kibazo kuja mu muziki okay aho nyine uvuze ko ugomba kuja mu muziki turafise aba Sebastian ngaba batandukanye benshi cyane nuwahe umusitari uvuga nti ndashobora gukorana nawe umuziki uno munsi ambwira ati KESSY ndakeneye kuja ube mu Queen Vixen muri video yanje nuwahe mu basitari bose dufise nga nuwahe wokwemera n'utu pana Queen video wa mvuze umuziki uja mu muziki gute none uja mu muziki kuririmba nzoja mu muziki byose ndabikora rimwe no nutubeshe basi ndemeza ko nazi kuririmba ntabyo uzi turirimbe twumve mushaka ndabari indirimbo yawe indirimbo yose ushaka uziwe ndagutera umutomo ni mzo ngira umutima ngira ibyo nibwira wow ngira umutima kunkunda jenyene Jesus oh yeah wayo nanyoyo kuchuje bandi none oya genda ngira inshuti zawe konzabana nawe genda ngira inshuti zawe konzapfana nawe ngira umutima ngira ibyo nibwira ngira umutima kunkunda jenyene tukijejaho tukijejaho mani wati kufisi impano no sinzoja kuririmba ariwe ndakunda kuririmba mugabo azi ko ugiye kuririmba byose byo kubera thank you thank you ibintu byo kuririmba oya ni ukuri cyane ndakunda kuririmba ariko sinzo ko ncinja mu muziki urashaka kubijamo uko byose hose mbasi uratangiye bukebuke ino swageti oya ntugende by the way sishaka kuvanga ibintu ariko nzobivanga kuko nta muntu amenya ikintu kindi nta muntu ashaka kumenya ikintu gishobora kumukiza of course twitegere muri music ndi mukuza muri music cyane kandi aho nyene ugiye rero muri music nuwahe muntu wose bakolabo ngabo mu Burundi kolabo wasta abakunda bise ndamukunda ariko sinamusaba kolabo kubera gito kolabo je numva ko ne
no urashaka ufite impamvu urashaka kubona umuntu ndamukunda ukuntu aririmba aranyubaka by the way sinomusaba akora bango je ngo turirimbane na bifesi oya ne umukunda ni gico tutamusaba kula kuba nibijya I'm sorry nibijanye oya sikuvuga nibijanye cyane ko arimba rap yani mbona uvuga biri different man biri tandukanye gute tandukanye ko nyene ntumbaze byinshi nje kubwira natagura ati bitandukanye oya bashanda basabye sakandi mahane yani nzobabwira hanyuma wandi man rero umuntu uvuga uko bibaza kandi rero bashaka gukopesha ikibazo uko nyo kivuze wagisigura ntibikimeze oya byaheze nzovuga nzokora indira ndimo nzokora okay mu bakobwa basi abakobwa ndakunda mumona warda ntazi kuririmba ndamukunda pa just Are you serious? Bisanzwe? Ntazi kuririmba. En fait ni ibintu bya grave. Yena yaravyivugiye man. Sitabivuze cyenge. Gusa nyina ari hayiro arangyohera to. Mona wada wenyene nta wundi. Pana moni ya frère. Kwaki moni ya frère. Moni ya frère. Nugena umukozi no wanje. Okay. Ero umukozi no wawe. Ya. Moni ya frère. Mfite negashu n'ubundi. Moni ya frère umukozi no wanje ariko je ndamubona kenshi ariko ndasona ko je nuko nyine turashaka tubarire filime kuvutanga kuna filime niza filime umaze gukinamwo ukabonekamo cyane iyi imeze gukina ingufu z'urukundo doma ni nziza kandi iraryoshe twagiye na ruguru turashutingiraho ndi mu 25 nzaba ndi muri Tanzania kuyikorera kwibandanyirizaho nico part 2 iyindi filime yanjyoheye filime yitwa kimwe kukindi aho ica kuri etenebe bamfata ku nguvu yakano ka training ngiyagije kura amasene menshi ukina n'amasene y'urukundo I have one question romantic mu rukundo I don't know you don't kweko ukona ndakunda acting il peut que nyemba ndikunda acting navyubona mugabo umvuga ko ari ikintu nubwo abari act ukora acting no ubuzima busanzwe kugira mushobora gukora ikintu imbere ya kamera mu buzima busanzwe kidasanzwe kukurimo oya twe turafilinga ikintu twa dukore naho bombwira kwica umuntu no mwita mani muri cinema you can feel it mugabo rero bivana nuko ubibayemo tutegeza kuri uko umukinnyi wa filime ayambara amabara yose yubusire kwine yo kwitonda ya everyone byose ukabyamba ukihindura uwo sinzi impamvu bakunda kumbona mama sene kenshi romantique kurira sinzi mbona ko bikwereye I don't know ugomba kuja muri Tanzania rero 25 Tanzania urinjiyeho after Tanzania mu Burundi ni uri deja after Tanzania mu Burundi nge reka kuza urishira hasi reka kuza urisubiza inyuma avuga ati after Tanzania ni ngiye tazima so I will share it. Yo, thank you so much. Ndaryohewe ku mwanya wawe. Ndagiye kubiganiro twakoranye ndakumbuye kandi hari a long time. Hari igihe kinini tutabona. Wazi kuyaga no mu kuri telefone mutabonana. Agastati kawe ka nkora hano. Ukambwira ko ndi mwiza mani hari abantu nkuko gwike. Hariho bakunda utambwira ko ndi mwiza ukazasanga nisha ibitipe navyo bivuga mani. Kuko nisha ndakunda kubivuga je ukomeze vraiment. Uri mwiza ndabivuga ati uri mwiza. Kandi sujya mada uvuga iki kuri kuko bakunda kuvuga nti umukobwa ntashobora kubiya mu nzi yo ngo ya of course nanzi birantangaza yabere kubera iki benshi niba bakunda kubivuga bavuga ngo il faut dire la vérité ukuri eka ko ntungura utoke ntavyo urambwiye cyazo kiri basha ndabwire umuntu ari nyuma kamera kamuvuga kese namuvuga ngaho ya no mani baraneza ba guteza abantu reka ndagushimiye yo nanjye ndagushimiye cyane shushu wanje Mundi musi nzoguta. Every day. Wanje nduwawe we will be together forever. Ciao, ndabakunda cyane kandi mwandage mudushigikira memura ababosi bacu mudahari na twebwe. En fait mudushigikire twese mushikira na chance wacu kandi tunamukunda cyane. Yes. Hari abantu baba batazi ahantu botora filme nk'umuntu ari bwambye abanyekiganiro ati uko shaka kubona ingene acting usanga ntakunda gukurikirana filme ndundi mugabo ashaka arabe filme urimwo filme umaze gukina mubwire ahantu yosanga imwe cyangwa iyo nyine uriko yakina mu Mapesa Media no wisanga and then iyo yindi nayo dini na kuri The Heroes in Faith kwa mwarimu
kwa Mr Sammy nkuko bivuze aho sara amasinema ndakeka ubikeneye nawe aranyandika ku mapaje wanje kuri Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook nkamuha link cyangwa mugitwavugana. Okay, thank you so much. Abakunzi ba Malengo Media nibaze ko mwinjoyinze ikiganiro cyiza tiko n'umudada mwiza. Wow, araberewe asa neza ngira ngo murabibona. Tabashimire rero mwe abosi bacu muze mudukurikirane, subscribe, like and share, sharing kugira ngo dukomeze gushika mudupushinga dushika imbere. Turakunda cyane ari niyo nkushanse nko mumenyereye. Ciao ciao.